Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal ceramah subuh ini, saya akan melantunkan sebuah lagu bulan Zulhijjah demi untuk memperkuat ingatan kita dalam rangka menghafal bulan-bulan Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Raja' Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Itulah nama 12 bulan Islam. Itulah nama 12 bulan Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ta'ala fi kitabihil karim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ganiyun 'anil 'alamin. Wa qala aidan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al hajju mabrur laisa lahu jasaan illal jannah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusaddur rajalu illa salasati masajid. Maka dari Nabi dalam sebuah hadisnya, ajak lalu nana sumpan rasa-rasa juga ngamu makabilah salasati masajid, kecuali telu untuk jokai telu masjid. Kaya na masjid telu yana sa Nabi yana itu Masjidil Haram, Masjid Haza, iku makkah Nabi ta Masjid Haza, Masjid Nabi Muhammad, Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Tentu itu telu masjid mempunyai beberapa kelebihan. Sisangi mas sempajak ko Masjidil Haram akaseratu pisakbuh mas sempajang ko Masjid tay lansar na papada palan. Sisangi mas sempajang ko Masjid Nabawi, Masjid Nabi to ko Madinah, akasi sabbu mas sempajang ko Masjid lansar na papada palanna. Di Masjid Aqsa di Israel, di Palestina, sisangi mas sempajang ko palan na ke-500 mas sempajang ko na papada palan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasaba pemasay na pungan Allah Ta'ala, ang kasiki na puto pungan Allah Ta'ala pula di metengah bicue, iya naritu tinroy. Salawa andreng papasalam alur Nabi ka Muhammad to nasari pamasinan niya salamakeun Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, pamasil ursinin na alang. Magi na makkada Nabi ta tinroy na murbuy pula matingengi, angka andi guruta riolo marwattu na tuo, Ki Haji Daud Ismail, tungkat melono macarama, tatta ina baca ya desa Nabi ta, napodangi wire jama'i. Salah satu naumu yubtiku minallah. Maka diangkat tu telu wattu tinro na baci pung Allah Ta'ala. Jadi ang kalingamani patinroange, apa ang kametto tu tawe manang kamana patinron. Tapi dia na marigaga matinroki, aja tal matinro ukoy telu wattu an-naumu inda sholati subuhi. Iseng itu naum tidur. Ina tu nama kar pak bangi din pak bas subuh. As-salatu khairum minan naum. Naum tidur maka deh pada moto nama sampaja subuh. Nasa basi tungan-tungan ni tinro mo angke nasa sampayang masarolat bi.
Tapi mega to pasibalikan ni kada lat bima matindra mas sampajang. Ini gitu na pubiasang ni mas sampajang ngele. Dina sampaja subuh. Oniriolo korna taneka pole Malaysia maka pa ustad. Pik ko niru carane sampajak maka pik ko kadiru jama-jamang kumoro soali kampung na to Malaysia. Tomak gadde, tomak balu. Masubuh ka moto. Tapi irjo lo patuju jama-jamang ngero. Maka oden heco asam pada subuh kijo konda putuna na pipataru si mak buah aga na pamak jam pana sitin roka poli kulo bay maka aga maro ai rupanya dia mau pergi memancing melma sapa bali subuh paka jukaro masa bingki hari masubuh samoto ni kitanya sampajang nakatai masa bingki hari jadi maka den dirguruta an-naumu inda sholati si dia to na puji matindro na reko na dapi kata sampajang ia na tindro na baci pung Allah Ta'ala. Bola na sa di masigi. La sholati bijaril masjidi illa fil masjidi. De na suku sampajan na si di rupa tau tu. To macawe bola na ku masigi sangadin na oku pi masigi ma birejama. Kegi asa macawe bola na ku masigi 40 rumah. 40 rumah boleh bendring. Samping kiri kanan dari depan. Macawe mana bola na ku mana masjid sampajan. Itu kanjak nan di guru tafsir ya desa. La sholati bijaril masjidi illa fil masjidi. De na suku dena makka daerah desa dena assa sana kia dena suku to macawi bola ku masigi sangadinna oku bi masigi birejama. Tidur yang kedua an-naumu inda sholati subuhi. Si dia tu na puji matindo na reko pole masampaya subuh. We na pato itu jadi tindrona. Na baca itu pung Allah Ta'ala tindro. Kalau lo magala batindro angele tajangi menjadi rambo remaja bentuk ohir. Anak darah patin ruangele tajangi mancaji gausturi akasir pausas gausturi gabungan wanita tua Republik Indonesia. We manang ka mana tau na poji matin roele aja na matin roele ki makari turelo ta aja matin roele karaki mat diboli resengi sipa akasia siang an-naumu indal majlisi si dia to na poji matin ro nari kumangkalingi pacarama. Jadi telu tindro, terutama ti di bapak ku jumai we. Macak kaji pakite poli rubulai. Mage na mindre pakato benapato itu canunu cakado. Dina meriga ka cakarudo kino re kumangkaling pakato bapak. Aja nanto sapa sandre sang. Apa panu pan na turimini buan ta poloni sandre. Ya, tan itu sandre moke den meriga. Imi ku jumai. Panu pan na loki sandre na tapama tiri bebelo neru jenne ipake loki ma jenne pemang. Dega aga sampaja juma aga sabak na sabak purle sa peringarang. Jadi telu tindro ele tindro na dai buat sampajang tindro mangkalinge pacarama. Tapi angka metu tindro nasan di guru tajalal toma tindro koro antara asar dengan isya. Akare pa usas pekotunya narik kulio cakar duwe. Magi narik kupurasara nalarangi ande guru toma tindro. Okoro asar pura asara angkala sana panunu pung Allah Ta'ala. Ya, penyakit kanker, penyakit stroke, koro purasara, mimisan, angin merah, maka doe di jinu lepar pa ustaz sana tena apa tu cakaru duwe. Apalagi tu puram masarah. Ya, maka den de gurte pale nariko cakaru di apalagi tu kuramalangi. Pada jiko sapu-sapu mate, to miru hamatin do nariko puru ki masumpanyang asara. Ali baca pak doangengi. Allahumma inni a'udzubika minal rihil a'mari wadhamil asghari wadahil akbar. Ibu, apalan ibu? Allahumma inni a'udzubika minal rihil a'mari wadhamil asghari wadahil akbar. Puang milo alindrung ngapua poli ridi poli risirinna la sama patah seleselengi penyakit kanker, penyakit stroke, mimisan, angin merah. Ya, ketutu angin merah, ya angin merah tanah patu ye. Onrolupon itu Nabi Musa tu, nalapu angin merah tu dah sepo. Sepakai kilalo, ikuan keperperana aja tematin tu kupurasa. Sini na teman-teman na pengulataran kehadir, karena kita masih berada di bulan Zulhijjah, di penghujung. Ya, seperti lagu yang saya lantunkan tadi itu. Kalau talatian ataga masih gosok mapalai bulan Januari, Februari, Maret.
Saya ajarkan anak ya dengan memakai metode itu sehingga dia bisa menghafal bulan Hijriah. Agak judul cara mata, tentunya ia itu di sekitar masih haji dan umrah. Milik apa angka haji baru, subuhe, agar kira-kira hikmah, ipa boleh, napa boleh, risisena to angkai pura pasilinarang ibadah haji, tentunya ia itu menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pitannya syukur kalau di Allah taala, nasabak diwirin namu orang parang sehingga angkai mastor. Ibu, melo mana ki mendri haji. Ya, pura niga mendaftar. Ya, mega tu tahu magi di dita mendri tanah Mekah. Nah, tanah apa tu orang paratai. Akan asang dipiga ka poruli jago to jawaban na. Pura ni mandaftar maka di dipa. Niga to mimuliki andaftar ki yolo masa bingki hadir. Ima kuku itu yang kato masita, ang kato matanga. Padero ukus ampari itu sedapena gawang ero 2 minggu lebih satu kepala 200 juta masa bingki hadir. Jadi dua si bawa 400 juta. Tapi dia nama rigaga, narik kunalingi orang para pengolah ta'ala, la in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nigi syukuru ki pak berena pengolah ta'ala, insyaallah turi tambayang ni. Tapi nigi itu marah jara reke. Elingi pacalang. Inna azabi lasyadid. Maka di pengolah ta'ala, diga pacalak kami nama padi, sangadinna pacalana pengolah ta'ala. Yang kedua hikmah na tampu itu tuang ke pura pasilinar ng ibadah haji napa pitangi keadilan na Allah taala wattunna tu laba tanggal 9 Zulhijjah ya isunna kang ima puasa ba laba ero aya na tupus maka dina pada masa bingkade tu mas samang yang jelas bagaimana mengetahui 9 Zulhijjah nari ko makadin tu malap itu ibaja 9 Zulhijjah itu so itu wukuf itu kuarapa orang di tanah suci maka itu makruh hukumnya untuk puasa pada waktu 9 Zulhijjah. Kita in tanah air, masa bingki hadir, disunahkan. Ini itu mau puasa labairo, waktu 9 Zulhijjah, tentunya bagi yang ikut pemerintah, ya sunnah rabah labai. Kita berpuasa, alhamdulillah, mendapat pengampunan dosa. 1 tahun yang telah berlalu, 1 tahun yang akan datang. Waktu itu aku foto arapa, napitangi tanra keadilan na pengolah ta'ala. Pakaian mana yang Pak Haji pakaian ihram itulah pakaian ihram pakaian tak berjahit samana dinirisa pasilengan ni tau sogi na to kasiasi tau maparenta na raya biasa masa bingki hadir samana sit di rupa sit di ateka para napuada makada tarupura temalengkang makan ri paku jambatan sepi pina malara nari toturi langati makadae inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Majepu sempajak ku fuang pakasiwa ku fuang atu tungak kunan niya amatingak ku fuang napun na imanang ipong Allah Ta'ala puan na sinin na alang masal bingki hadir jamaah kaya masih pong Allah Ta'ala iro pule tanah Mekah maka deha desa nabita itu tu angkai pura woko po di Arafah aga padilana, aga apalana lolongan, kayaumi waladatu ummuhu. Seperti bayi yang baru dilahirkan. Makanya itu, narikuan kabali bolata, taupi mang. Emelo min di tanah Mekah ajak mo, nami gaya pasangan, 2 rupa pasang, tapudangi. Maka di, tepu maniasak kumatu okoro bulu Arafah, nariko kopoko. Yang kedua, asalang ka okko Nabi Muhammad. Ya muru dua apa angkat tu kan nama pasan alang ngacir alang ngaminya alang ngambala ya mau buye apa angkat tahu di namin di tanah Mekah ternyata diampunkan nasabah maka asalang ka aku Nabi Muhammad itu kulatnya okoro Madinah dekat Masjid Nabawi dari ini kiburukna Nabi Muhammad yang ada kubah warna hijau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah.
Assalamu alayka ya Nabiullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Rasulullah, aku datang dari negeri yang sangat jauh ya Rasulullah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa pasangan kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami ya Allah soleh dan soleh. Tapanunui dalek kupua tapasolo dalek kupua pada tua masolo na air samsam rita na Mekah dega kapatun. Konang kali itu Nabi tu dia mati. Nabi tu dia tidak pernah dia meninggal. Dia hanya berpindah tempat. Iko meloni buku di Arafah tu di Madinah. Oko ni yolona kiburutna Nabi ta. Maka dia Rasulullah masalang ya anu kuidi. Nah itu pun ni rawa pasang. Maka dia Nabi ta utari mani salena mamuarit dampang dosa. Coba kita tidak naik ke tanah suci, tapi angkat tu pada luang kada salam ke Nabi Muhammad insyaallah li suki maputi sassa kumasa bingki hadir. Apa itu Nabi ta de nangka namati. Dia cuma berpindah alam. Dilandasi oleh sebuah hadis, man shalla alayya. Ini gini gitu masalah riya. Rabballahu ruhihi fi jasadi. Allah mengembalikan ruhu di jasadku. Ini Nabi Muhammad itu nama ini gitu masalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi Nabi ta langsung dikembalikan ruhnya. Jadi dia dapat tu masalah. Nasaba dia para man waktu nanti mas sampajang. Umma Salamah binti hadir. Jamaah angkai nama si Allah Ta'ala. Hikmah yang ketiga. Diperoleh bagi orang-orang pertunaikan ibadah haji. Palolo dosa. Man hajja lillahi. Palam yarfus. Walam yapsuk. Maka dia hadis Nabi ta. Nigi pura pasilenerang ibadah haji. Tidak ada pelanggaran. Saat pelaksanaan haji. Itu dapat duit penguasa Allah Ta'ala. Di akhir hadis. Raja'ah. Kayaumi waladatu ummuhu. Eli supaya memang itu tahu itu maputi sasa. Pada toha anak mulai jajingan. Alhamdulillah. Hikmah yang keempat. Ia dari itu. Al-hajju mabarur. Laisa lahu jasaan illal jannah. Nah iya pamalatna haji mabarur digaga sangadinna surga pamasena pung Allah Ta'ala. Niki menjadi tanda tanya maka da niga narutu pole maka malulungang haji mabarur. Nah di sini ada ciri-cirinya. Dari pemilu kimi ditololungang haji mabarur. Ia dari itu pertama ONH. Ongkos naik haji harus betul-betul uang halal, bukan uang hasil curian, bukan uang hasil korupsi. Ciri yang kedua, orang yang mendapatkan haji mabrur, ia dari itu ada perubahan sikap. Ritalai perubahan sikap, watunna dena pole tanah Mekah jarang. Jarang iruntui mak biriya mak masigi magi ana pole haji majani apa penat dinna. Nariko deno kumasigi mabiri jama. Oi, betul-betul Bu Aji. Jangan sampai kita dari tanah suci Mekah hanya mau menyandang predikat. Maka orang seperti ini mendapat gelar haji mardut. Ritelai haji mardut. Pinik majamnya sifat. Nah, boleh tanah Mekah. Umasa bingki hadir. Pinik taliwa masih kitna. Nah, seperti ini haji mardut. Sininna tam tepal pung latalang ke hadirin. Watunna tu 9 Zulhijjah. Angkan itu wakupo di Arafah. Dan besoknya itu 10 Zulhijjah. Kalau kita di tanah air yang ikut pemerintah, ia dari itu tanggal 10 Zulhijjah pada hari Kamis yang kejadiannya minggu yang lalu. Angkasih di ibadah, ya ibadah tempat dengan ripa boleh. Ritalai makaroba. Umma Salamah binti hadir. Mudah-mudahan kay maka nalimanang ilala pung Allah Ta'ala kamana pura makaroba. Nasabat ni gini gitu ang keleng asaginang. Na di mana nang kana karoba. Pala yudahi. Pala yakraban na musallana. Melalui hadis Rasulullah. Maka day pung Allah Ta'ala melalui hadis Rasulullah. Ajak ban na musur mak dapirin rasul pajak kubansa nanay. Manang kamana hang kamaka.
Dena mil makarubah. Umasa bingki hadir. Inna a'toina kal kausar. Maka dei Allah Ta'ala iganna na sa papenya mawalikum Muhammad. Idi mana kan nai? Iganna na sa papenya mawalikum. Pasalli li rabbika wanhar. Sampajak ko. Mengingat Tuhanmu. Wanhar andrengi agere ko. Kendro pula salan niye tentuna umasa bingki hadir berasal dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Apa itu Nabi Ibrahim? Punai bene dua. Istri pertamanya ditela Siti Hajar. Istri pertama bernama Siti Sarah. Istri kedua Siti Hajar. Yero Siti Sarah sampai memutih rambutnya. Tidak dikaruniai anak. Umasa bingki hadir. Nah putih nuluakna. Nabi Ibrahim, Siti Sarah pemaputih nuluakna. De nelengana. Maka de Siti Sarah ya kau pemandul. Lebih kumak beni ko. Ibu. Oh ibu. Tuli madusul lah kita beni. Tapi maka de Siti Sarah dengan catatan sahabatku namanya Siti Hajar. Siala nih. Dia ni sakit tanah alhamdulillah dengan doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas solihin. Puang tapakadelik wija-wija solih. Jadi ikut milo doang bapak, ibu. Aja maka puang aling anak maca. Maca to ang anak na. Tak kunci lamarin na. Lanyak matu di nilalang. Lamari. Iri asa anak maca. Tapi Nabi Ibrahim milo doang tani anak maca nilaw. Anak solih. Anak soleh. Sehingga umasa bingki hadir. Lahirlah. Watuna tumondro darah Siti Hajar. Ada rasa iri. Nah boleh Siti Sarah. Sehingga lawi mengembara Nabi Ibrahim. Malagay menimundri. Masa bingki hadir. Langsung. Itu duduk cilina Siti Sarah. Maka de Siti Sarah. Dewa lima kemui. Angkapi matu. Dayang wapisang ko Ibrahim. Kaya bilang mo Ibrahim. Maka rin kinasa Siti Hajar na to cilik kubas. Karipitangan gari nasang. Natot do si wali. Lo suruh muhanasang untuk membalas kemana kamu tuh pas si wali. Disitulah sejarah maka demakun rey menganting-anting. Purani to do Siti Sarah lele wali maka ditusuk pula Siti Hajar dua-dua. Okoni romonro sejarahna pamulanna menganting-anting makun rey. Tapi mega maku kuirita amurani menganting-anting. Mana ke menganting-anting anak murani? Nas pa usta pamatiangnya ditna. Wah. Megato cara to rekeno aku. Jadi Nabi Ismail itu anak soleh, tani anak maca. Megato maca aku kue. Ya pura ni balu tanai na balu kadua. To maca ye. Tidak soleh. Masa bingki hadir. Onro acana Nabi Ismail, onro soleh Nabi Ismail. Tani orang parni lo tumatuanna, nyawana sendiri. Dia rela memberikan atas perintah Allah. Maka dia bana inni ara fil manami anni asbauka panzur ma satara. Maka dia Nabi Ibrahim, anakku Ismail, majepuita ko na lalatinro, logere ko. Beningi di manang kaya memugere. Tapi Nabi Ismail anak soleh. Akan asa Nabi Ismail watun na ipudang ko ambuk na ya abati if'al ma tu'marun. Satajiduni insyaallah maaf sabirin. Yang buku nasang. Tapak dupa itu perintah pengolah ta'ala insyaallah. Muruntu kak matu tau sabara. Taruh. Jadi narik milo doang ni. Iloki anak soleh. Anak soleha insyaallah. Itu kalau ki umrah. Loki haji. Najalokang itu pembimbing rekreasi. Aga sanero Pak Ustaz kadiriasi ro Jabal Kurban. Okon ro biasa geri Ismail. Namu gurang batal langi. Dito gaga tau mangkalingay. Tapi sekarang sudah ramai. Menurut berita, korban naru nariku angka pembesar. Ya pada gubernur teh tepat tiba-tiba mende tanah Mekah di situ ditempatkan. Dia nalik jatah pokoknya langsung dilayani secara baik-baik. Ya presiden kemana rumun daerah Jabal Kurban. Okoni rumun ya peristiwana inami waktu nami kira Ismail ko ambukna Nabi Ibrahim. Akan asang Nabi Ibrahim waktu nami nakira anakna maka di Ismail ilawnuna aga kira-kira milmu andre
aga melo muilau nasaba terakhir no munro kolino maka Ismail aba iya tu nasa pisota tataru matarang barat de namit to upira sepat di niya sangi igere aba tasio iya jeku tasio limakku bari kuam mangi aja na rampa-rampa limakku agam mama tu sabar nupat diri ki na desi na ihlas batita lakukan perintah na Allah Ta'ala maka si Nabi Ismail taludungi wajukta aba aja kama na paciki darah nanita si kasih indok kumatu Siti Hajar maka dewi yang katungan ni kasih darah anakku Ismail na tarisi maka rasia palan nak gerita maka di aba tapa upang matu rupaku mangulur itanai narikui palesso ni piso rialokku aja lalu tatangai asaile ki aba mabila maka dadi mi tapa aku matu narik munggirika maka si Ismail aba umurku baru balasan tahun di pagaka di kasih uiring indokku de gaga tabung aku aga naru kasih uiring indokku namelo apo na salailino mabicara mupi maka de Ismail aba iya wajukku angkai riwatak kaleku taludungi tapa kasing lepitna tapa lisuang indokku tapodangi maka da cendra mata dari anakmu Ismail maka de nia Ibrahim angkamu pagatu melo mupau maka di si Ismail aba asaleng ka aku indokku nania ilawang halalatna wa susunna iye pure winung watuku baicu aba narikuli suni matu aja tateritang indokku maka data siuka apa teriamma ni nama kura siap palan na gerita karo mak bicara mu Ismail maka di aba tapasang kayo watangeta tapasangke watangeta talupe ni papudita lauri anata tapasit ni papudita lauri pungala ta'ala narigiri na aluna Nabi Ismail dengan kalimat Bismillahi Allahu Akbar jadi makadai Imam Syafi'i dalam kitab nigi tahu suruh makatan ni ulukolo apakah itu ayam apakah itu kambing sapi namang kalingi pak geri makada Bismillahirrahmanirrahim apa sangi rani giri apa sang ya maka yang digerik jadi dibaca Bismillahi Allahu Akbar umat salam lebih hadir jamaah angkai nama si Allah Ta'ala angkaturi telak giri akkadua angkaturi telak akkadui giri jadi yang kali ngiru pak giri-giri giri akkadua aranginan ditahu akkadui giri halala kegiasa akkadui giri bangsana tu manuk kampung tu peremana boy lawa lari peti nanti kasih tahu igiri kadu igiri halala maniti itu itu si giri akkadua bedi pana mati maka di mana kaji itu karungi pati mah maka di aku mati giri langsung pani mau peta makarungi iya sa giri akkadua haranginan itu tania hasil giri impunu silam malam mi aku karungi na mati jadi hati-hati ki terutama ribu inari kalau pasa malimanu biasa lat tu be tapalan subami narak aluna di pajak nama tinapa tamen ukuro mansing balendir maka dijolo-jolo maka mai pas ayum patame tania tu matu hasil gerim puni mati nagalindro me kurilalo okulalo ria kampo kukulo ngkamin ni kur pangutulupo redi pala maka kaman kay makorta pay pare dia mewai maka di matu na puriger langsung bani ma pemen ri pangutue koi ini asa gere akkadua tania hasil gerim puni we pala redi puni biarkan dulu mati melo macerana 40 manu maka disisilek gamai maka disiari cek de me umasal bingke hadir apa sama juro mati tania hasil gerim punui silam malam milala karungin mati jadi hati-hati ki iku melo ki de to memandre gere subahat idi gere kare anak gere ya matu makan ja pinapa anu aja mono to masika umasal bingke hadir ini tu uluk kolok mi suruh gerik iya Ibrahim anak ciddi itana kasih na tajang tapi kita hanya sapi ya sit di saping pitu tahu sit di bembe sit di tahu
Siddi unta 10 tahu. Ya sapi na si babembe. Kejadian kurban kajenne masa bingkai hadir. Siddi bembe. Memang karubah. Maka de Pak Ustad. Kajulu tagiri giri karubah. Ini kan setahun maka de seluruh guru di sekolah. Wih. Maka kasih di bembe, Siddi tahu. Maka doi itu mat 7 apa meli. Angka tu mas sumba 30, angka 50. Maka kata gerik bawan nih. Gerik pakan ria mania sana. Lolongan mana pala Ustaz? Lolongan aku apalah pasti dekah. Pasti dekah kami melolongan. Si bawa ikut memeriakan bulan Zulhijjah. Umasalam lebih hadir. Jamaah angkai nama si pengolah ta'ala. Koro kampukku malari adat ni. Pak Ustaz, letik ki jolong baca doang. Wih, kan tuh baca doang. Aca doang aga maka de karubah. Wih, itu kiasa karubah. Siaga tu mati. Maka itu mati manang. Maka rawa tania karubah iya tahlilan. Masa bingki hadir. Angka muna sandi gurutta maka karubah tu matewe 5 tu tuwo. 2 tu mati. Atau 6 tu tuwo. 1 orang meninggal almarhum. Maka dan digurutta 2 laleng. Wad di ngasanna almarhum tama, wad dito asanna ahli warisina. Dengan tujuan pahalanya tertuju kepada almarhum, almarhumah. Tapi nariko asanna to mati tama ti pakaruba, de sisa sanna wadding yala daginna. Bagaimana? Bagikan habis. Tapi metokoro nrakuriai. Bagian de digatut. Saman aja mindrik mana takana yang kuan bagaimana? Masalah bingki hadir. Ayemi ku ahli warisina tama boleh mendapat sebagian daging kurban. Tapi engkau panitia kurban main cantik. Ya, anak kelompok. Okonang ina patama sana. Aja ni ku bici kali. Alang matu macah tu panitia. Oko kelompok si ditama sana almarhum almarhumah. Nalangi matu daging oko kelompok 2. Bolehkah begitu? Boleh. Sini na teman-teman bertengger. Daging yang tidak boleh dimakan daging kurbannya, itu daging kurban nazar. Korban tinja. Di anda daging nanya, kegiasa korban tinja. Napa bulan Sulkaidah maka deh. Iku nalimu itu bola aku 100 juta lulu tanah. Sebelum masuk bulan Zulhijjah maka roba ke itong. Weh, di pahana dapi bulan Zulhijjah. Tapat taralatongang tanana. Lebih paha 200 juta nalilang itu weh. Maka roba ini yang dinamakan dengan kurban tinja, karoba nasar, dia sisa nawat dinan dagingna. Dibagikan habis, umasa bingki hadir. Karoba di nawat di andre dagingna, karoba dam yang terjadi di tanah suci Mekah. Umasa lamal bingki hadir. Jamaah angkai nama si pengolah ta'ala. Biasa tu di tanah ibu-ibu magi ku di karoba. Maka dah turut tamamu bapak nah. Jadi yang kali ibu tamatoki sisang. Maka di Pak Ustaz nasa kotama di bapak na, lolongat tu ni apalangi di ibu memang betul. Tapi pahalanya bukan pahala syariat, bukan pahala syar'i. Jadi bapak ale toy si sa kasih kesempatan makna maka roba patama sana kegiatan bersyariat. Sit di samping pitu tahu. Maka deh, dia nang kutama Pak Ustaz ya. Bapak nami turut tama Pak. Maka deh nariko makaroba ni bapak malulungin ni apalang induk na. Malulung to ni apalang anak na siaga anak na. Selama anaknya tidak berkeluarga. Memang betul. Tetapi bukan pahala bersyariat. Kegiatan pahala. Kalau kita setakat mengejar pahala. Maka deh Nabi Muhammad napudangi bini na Siti Aisyah. Wahai Aisyah. Ajak mu matindro Aisyah. Sebelum mupatamai aku rangi 30 juz 114 surah 6.666 ayat si di juta 20 pidu 10 hurufna. Maka dia Aisyah, ya Rasulullah, kami bersumpah dengan nama ayah bundaku, saya tidak sanggup ya Rasulullah. Micawe Nabi Muhammad. Maka dia Nabi Muhammad, iza karatu kul huwallahu ahad salasa marratim paka annaki kara Al-Qur'ana ajma'a. Nigi to baca kul huwallahu ahad akatalu pada nilai Quran patamai aku orangnya 30 juz. Apalan nami bukan pahala bersyariat.
Kalau kita mau kejar pahala bersyariat, biasa kejadiannya dikerjakan pada bulan suci Ramadan. Kita baca Al-Quran 30 juz, dimulai dengan huruf ba, Bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan huruf sin. Biasa angkat patamma Quranna nari Quramalangi akatalu. Itulah yang dinamakan dengan mendapat pahala bersyariat. Nah, nun itu kapa tapahan ni cek deh. Jadi tapasami asana benita. Aja na tu rasa tatama, tapi maka dan di guru tanari kuasa nama kun ritama tu maka roba de gagan lulungan lakainna. Ditaga dituga kan lulungan anakna. Iya, tapi patame kasih cicang barek kuamangi lulungan toy pahala bersyariat. Isi dipi contoh lengi pahala bersyariat. Nari kumelo ki lulungan pahala haji si bawa umrah, namu de tolu tanah Mekah, namu ukumi masjid taye. Kalau hanya setakat pahala, maka dia nabita man shallal fajri fi jam'ah. Nigi tu purma pire jama' subuh. Summa ka'ada yaskurullah ta'ala. Munro jolo masih gitu, dah masih kiri. Seperti ini, mendengarkan ceramah, tadarusan, hatta ta'atulus syamsi. Gangkak mubah matan nasoe itimurang. Summa sholat rakaat ini. Inapa masempaja sunat 2 rakang. Agana kejadian. Tuban sanani purang abir jama' subuh. Munro tudah mangkalinga pacarama. Latu mubah matan nasoe. Inapa masempaja sunat 2 rakang. Ka'ajri hajjatin wa umrah tamma lolongan ni apalang haji umrah suku karo aja na tumindri Mekah ini setakat pahala saja, bukan pahalanya bersyariat. Karena kalau kita mendapatkan pahala haji dan umrah yang bersyariat, kita harus mengadakan perjalanan jauh sampai ke tanah suci Mekah. Kita harus bertawaf mengelilingi Ka'bah, kita harus bersa'i sapada Marwah, kita harus wukuf di Arafah. Jadi tapahani kapang, umat sabingki hadir, mudah-mudahan ada manfaatnya dari ceramah ini. Mari kita bersama-sama menutup ceramah ini dengan bersama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memuari ada pengepungan tayele yang kita dapat barakah ipung Allah taala. Saya yang berdoa, Bapak Ibu yang mengaminkannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم ألف بين القلوب وألف بين القلوب آدم وهوى آل وفاطمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم وهديجة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي هب لي من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Terima kasih banyak kesempatan, mohon maaf atas segala kekurangan. Minallahi musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.